Nagapanan ka din ni tatang mo. Apay nga awan manan. Ay nawaw. Dinagasmat ni tatal yun itay nanang. Adamat imat da manok. Manok manan? Napandaman nga ta nakipalot. Ay nawaw. Mayat ka diti makipalot? Apay akay kayat dati makipalot nanang. Saan anasaya ti makipalot abisyo anak? Sayang lang ti kwarta ken oras iti palot. Apay nga ruda kay kayat da tatal yun kan tatang? Kanayon da makipalot? Kasta tinakurang ti panagpampanunot datat tao. Di da mapanunot tinasayaat. Naabak ka man siguro ni ti palaut. Tama di ti widawid mo ang nagawid. Ay nawaw. Ay, malas ti papan mi di palutan tatang. Ay, sardeng mo nga minin day kapalaut. Ay, tak-tak laday ta. Kasano ako na makasubot no isardeng ka. Sayang nga nadagiti abak ka. Ay nawaw. Kasanon. No kanayon ka mo amaabak. Saan tatang? Saan pa dimteng ti swerte? Ang amintun dumteng day ta ka ni tao. Makita yaw, ti saan nyo pa nakit-kita? Anya ko mati makita may asan mi pa nakit-kita. Ti abaka ka? Puraw ton jewa. Awan pa'y nakita ka nagswerte ti sugal. Ang mga no siyak ti umuna bumakna. No makaswerte ak tatang. Ay nawaw. Ay, tumal na ka man. Amang ano jak mapuutan ka agdeso ti gem-gem ko ka. Naglawa di padira pangidiswa nyo iti gem-gem yaw. Ay, seryoso ak lukaw. Di nakrabrabakain. Ay, nawaw. Di pa imot nalaban di ba, Dok Silain? Ay nawaw. Ado ti inubrak. Ado ti asikaswag. Inbagkan ka taday talamanok mo ti asikaswam. Di nakpay mo't matulungan iti trabaho. Labaamon, tawam mo't trabahom. Na, isungaron nga da asawak, tapno daglaba. Ay nawaw. Aglaba ka diti makagapuno apay nga inasawa nak. Ay kapasit na amin ah. Nakiasawa akken ka. Taimpagarup ko nga ay ayatan nak. Saan gayam? Ta inasawa nak tapno adda paglabaam. Dita ka man langan ta dapay aramidak. Ay nawaw. Ay bigbigat pay lang. Day taman manok mo tiya paprusam. Ingka katulungan tiya asawa medya bangkag. Bay am tabangkag nanang. Intun mga bakak. Uray santon nga agbangkag ti asawak. Anyangay ti pagbiagyaw no saan ngagbangkag ti asawam. Awan mat amom nga aramidan no saan ngagpalaut. Ay na, adda swerte nga gururay. Di kay kadagdanag nanang. Agswerte akto iti palot. Anya ko mati swerte nga itdenday tapalot. Panagbisin ti pamilya mata iso ti amawk. Nabisinan kam ko man ah. Agsipod ta nagagat ti asawam. Iswasan kayo pa yan nagbisin. Ngam inton mauma ti asawam ken ka. Jakla amon. Ay nawaw. Santo ama uma. Natulnog kanyak ti asawak nanang. Ay nawaw. Nay, laba mo na dagiti badok bakit? Awan Ay! pagbadok. Nabanuga ka nagapoy di bangkag. Na. Anya tinaramid mo tadi mo linabaan? Ay, jak amo ti aglaba. Saan mo nga ammo wenno masadot ka? No kayat mo, sika ti mapan ija bangkag talaba akto tabadom. Sige. Mapanak, ngam labam ti badok ah. No, agpaiso amapan ka ija bangkag ita. Ariglado, labaak amin dagita ay nawaw. Kunak manunapan kayo ija bangkag tatang. Pag kuna man na panak ijibang kaganak ka, ay nawaw. Nangagkuti saritan nyo itay amapan aglaban ni nanang kat mapan kayo matidya bangkag. Apay nga ada kayon? Ay nawaw, nasakit tingipon ko. Iso aday tamanok yung langan ti sangsangwin nyo? Ay, di mo ibagbaga ka ni nanang mo sa anak-anapan, tapno saan nga gungit. Uray jak ibaga, numakita na nga awan mat inobrayo ija bangkag. Di maamuan na matlaang nga saan kayo anapan? Di ore maamuan na, basta nalaban ng tibadok. Ala kayo, linuko yun ni nanang. Anya tinaramid mo, idinapan ka ija bangkag. Ay nawaw. Ay, kwa, ay, nagsakit nga mintingipan ko. Iswa, jak nagtuloy. Nagsakit? Wano rason mo manlangan? Idisimbang pat, manok na mati na si kaso na nana. Ay, di ka man sumamsampitaw iti sarita ang tinanakman, anak ko. Ay, nawaw. Nanakman ka kadi, iti kasta nga ibagbagam? Saan nga aramid tinanakman ti aramid mo? Ay nawaw. Anya?
Nagkapwa manan, no tinulungan nak kuma. Hintaman kit di bangkag. Ay, napanak di matang iti shampoo. Kan conditioner ti manok ko. Ay no, imbagpay katamanok mo tamay gatangam iti shampoo ken conditioner. Siyak nga asawam di nakpay may gatangan iti kasta. Ay nawaw. May gatangan kay ti shampoo kun conditioner. Iti may sa kondisyon. Ay nawaw. Kanya kumaday ta kondisyon aber. Igatangan ka iti ado a shampoo. Vitamin. Ken conditioner. Hangam si ka ati ipalot ko. Mayat ka? Anya? Kayat mo asawan. Napatpatagday tamanok mo, tamabalin mo nga ipalot. Sabali ti patag ti manok. Sabali matkan ka. Ay nawaw. Manipod ita. Day tamanok mo ti paglutom iti kanam. Aha. Isu ti kadwam amaturog. Di ka kayat akadwa ay silid ko. Diyan manok mo ti kasilid mo. Ay nawaw. Nagapan siya mo dagiti agasawa akaaruba lakay. Sinaw nga agasawa ti dakdakamatan. Ay nawaw. Katadar mo Kas kalagdadamo. Kanayon da mga agapa dagita. Gapu iti kinalaing ni Darmo nga agpalot. Kasaritak tuman ni Darmo. Kahit dyan na ti kinalaing na makipalot. Ay, namin nakinasaok. Di nakipangpangag. No si ka lang ti kasi yaman nakipalot lati amom. Pagtalawan kan. Mga numaibos ti pasensya ni Silen. Nukas jay ti kababalin ni Darmaw. Ay nawaw. Apaya ka na yun ka rumwar si Kasilin. Apay kumano ka na yun ang arumwar ay nawaw. Ay, dan sa lalaki ma. Narugit at talaga tautak mo. No rumwarak man, irimrimidyok ti masakbayan ti anak ta. Sana kaskan ka day tala manok mo tinapatagkan ka. Pag imunam ti manok ko, ay nawaw. Kat si kamat, saan mat at ila matangtang ab mo ay nawaw. Aday bagak kada kayo. Ngampang asiyo ata saan yung ay bagbagak ni Darmo, tatang. Anya day ta. Dandanin ti panagabrod ko, nalpasan dagiti papeles ko. Ay, isaw tinasikasaw. Miswa ka na yun ka rumwar. Wan tatang, adan plane ticket ko. Ay kastaya. Insaldak pa jabang kag tatang. Aramatak nga agabrod. Masapol nga isaganak ti masakbayan ti anak ko. Ay, ada ka di kinaguram. Sigud mahit adi mo kaya ti agabrod. Nasakit anak itimbagan ni Darmo, tatang. Anya timpagana. Imbaga nakit din, nga igatangan na kano iti shampoo ken conditioner, no lakit di tamayatak nga ipalot na. Ay nawaw. Ay nawaw. Mapana ko ni Jabrod anak. Anusan tati agin na dayo. Tapno maisaganak tinasayat ang masakbayam. Agbayag ka kadijay nanang. Duatawan anak. Kalpasan na. Agawidak ditoy. Ngam agsubli ak tumanan. No nasaya at lakit diti sasaadag ijay. Tas ka di nanang. Amo ka di ni tatang daytoy. Saan mo nga ibagbaga? Sana bali, tawan manan. Yak amo no sa dino man ang tinakadandanunan na anapan nakipalutan. Napana ni Manila ni Nanang Mau. Ang mawan pa ni Tatang Mau. Sa dino nga tatinapnapalanan. Kadwa naman siguro dagiti pada na mamalut, lolo. Ay, talaga naulawon ti amam iti palot. Asino ka diti nang isurukan kwa na makipalot, lolo? Mawan tinang isuraw. Nasursuro na kadag iti barkada na mamalot. Madi nga rod tinapili na abarkada no kasta, lolo. Ay, wan apaw. Isuasi ka. Intun dumakil ka. Pilyam dagiti nanakma na pakikuyuga ma. San adagiti batingor-ngor. Kain ada bisyo na. Wen, lolo. Hello, nanang. Ag-flight akon, anak. Agsingsingpet kaditayan ni lola, muan. Wen, nanang. Nasingpetak mat. Awan ka di pa'y ni tatang mo. Awan pa'y mat, nanang. Adayo siguro at inapanda nakipalutan. Bye-bye am di tano kasta ti kayat na. Inawagan niyo kadimat, nanang? Saan ko nga inawagan? Ta sigurado ajay lang manok ti kadwa na ita.
Bay ajay manok na ti asikaswan na. Nangabak ka iti palot tatang. Nanang! Umanay ka day, apang sakam iti bangkagyaw, tinabak mo, ay nawaw. Nay, nanang. Napayasa ka aktibang kag may? Ay di mo ka diamaw, nga insalda ni bakit mo tidagayaw, tay naramat na nag-abroad. Di kay man mangrabak ta, di na kaya timapan iti abroad. Di kunam, ngam na pa na ni di kalman, pinanawan na kan, isungad na dito'y ni Ana. Ay nawaw, imposible day ta. Saan na kayat ni Silin timapan iti abroad? Saan na kayat ide? Ngam ita, adan ijay Hong Kong ti asawam, gapo iti inarabid mau. Ni, apay aga po iti naramid ko. Kut jakmet imbaw na mapan. Ay, di ka man mangrabrabak nanang. Damagam di tanak mau no magrabraba ka. Agpaiso ka diti imbaga ni Lola, manak. Wan tatang, isaganaan na kano iti nasayata masakbaya. Apay nga di na imbagpagakanyak nga dagayang plano na nga abroad. Ay nawaw. Kasanaw, kat imbagam kanukin kwa na, nga ipalot mo. Ay, wow, ay di klasim nga asawa. Kwa. Ay, rinabak ko lang, mate. Pilyam, tirabak mo, iti may sa tao. Anya nga ita, pinanawan na kalakit nga rudan. Gungguna ma. Kwa, nanang, anyang iti aramida, tapno agawid la ti asawak. Abay, di tala ka bangi-bang nga iliti na panan na, tapno mapagawid mo adagaws. Usar man na utak mo. Hello, si Lane. Ne, nakalagip ka man nga imawagdar mo. Apay nga yanapan ka, di mo imbagbaga kanyak. Damagam di tamanok mo, no apay. Apay makasarita kaya mo ti manok. Uray saan mo ang makasarita tanapat patagmat day tamanok mo ngam iti siyak nga asawam. Iso nga ipamaisamlatan day tamanok mo. Bakit pangasim ta agawid kan? Sana nalakati agawid. Day tamanok mo ti pamaisam. Bye. Si Lane! Hello! Hinidip ng ti cellphone na. Ay nawaw. Nay, kapaya di ka marumrumwaran, Darmaw. May kawak launay ti kawan ni silin nanang. Day ta katikunakan ka. Idi adda di bakit mo. Di mo pagananaw. Taday ta palot ni napatpatagkan ka. Itatawanan sa kagkasta-kasta. Agbababawi ang nanang. Kasto'y magayam ti mapanawan iti asawa. Nakalidliday. Ay nawaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.